Abusuafo me chiachi obia emenye ho kwaba e de ba by Grace TV so this is the twedi ampo nyanko kwanto obia ho yabusua se de be kada na yesi afufuro mti nyame nkan yina ye ho na onye yakoma so ade mfama ye yina ye ni mare wosemo a esi wo ye man Ghana mu afimpim mienu ene edrenu num ayabosom nso dan to so de oni nsia 26 July 2025 bro that the lumba Charles Kojofu secretary ba oye nyame de ya na abusua ni wachi nsem ne de enya afi na mbabeka mu ensem ma me akoso ase wa odobroni abusua pani Tupac chesensem bebre na akoso na onim se na wotwe wie na ma me akoso ase wa bedru Ghana ya o sha ase nkan na oba kumase na ebe obeduye no na ofi wie mu hyem musini hu se na ahaban bi kura na ahaban ne kura ma me na ma ne nipa mpempem obia e ma me na kwa ba e boje ne so na sa haban ya ne kura ma me akoso ase na e di ahaban asichere ne sei sunsum e wo fasodie bia na eye di amaye ma me no ana ife ebretai kasa abrabo ya ye bo wasase so enye no anase asore ne yakura abrabo no e sunsum ansa na ba wona mani ti binum ka kusi se bambu hia etsa na to bo ase na nyame adom ye nya ye nua ba bi o ha sabi ne mfie nheda nkwa ni mu nenso adom odom akomade adom no ne de onam haban so ye no ene nyan ohun bi ohwe video ni bi ye bedi mu nkomo na foto yi na efo obapa afisia pa afen kombeto ye apomboko de boko patona mesme ho ye pa we dey mesro na ne dey kan yeshia na what down where dey achahwefo okay me pacho media ne se we ni daso okay so we say wa me pacho wow obuja we edi se wa yo da ye kan ebi na esie yo okay na se ne ma me akosia se wa na so se we ni daso me pacho okay ni daso me pacho ni daso no ana obi adi ni me okay se we ni daso ye hwan dey na we okay se we ni daso mi obi a se bi me yesunsun djuma esa eye herbalist okay yes eteten hapan eye bibidro eka ho oba se wa di si ye won kan bai ma me akoso ase wa bidure na haban bi kwara na bibinu na efrem kwa na ade haban ni ade enti kwa de kwa no de na eya mama no nim se wo sa video ni bi me pa cha bro di kai o di twa video no so na wo sa haban kwara ma me no ade atwe ne pa oti mo da ma me pa cha ye Bible okay se ani boni bia se bi enhye no enu ti na sa haban no pa cha mo di ko hia no okay na so mo de ma di kura ye no eti sa haban na kire Bible a ani boni bia etimi enhye no ti na mo de sa haban no e ma no pa cha sa bre no a ma me fi o nsi ya ho ba no ebetimi abase ni pampem mo na bia no bi kura betimi ni boni akọ sa me pa cha sa pepepe fi se omo abwaje so ana omo di banna ni we sha na yes enye obi ana se bi no omo wo nyina na ye na dofo o na dofo ni ko sha na oh ewi ase no se bi de bia me ka se de ewi ase tie no wo hu wunu akra wo do na se wadanfo kra wo do no obi ase bi ugini dipa me de bia me ka me ban bosem de me ya anase ya ye mo obidin efi se bia de wo de wani bebu no se di pass message obetimi ayem ni pass message o ntimi nyam no odo na be disappointed de wo gini di no okay do gini di ne de ebi kra wo soso se obeye ono bia na enyo no na eyo okay obu kwa ono oni hu time ati ba de wo gini di a chese wo akoma bi da ne so de wonim se za nipa yi de wontimi nyam bone bi ono na eyo nti nipa etwa hia bebrebe wo bi kwa obehwe obi obetwa akokan obehwe akokan eti enye wo mu a no mugo bebrebe ni nyina na sebi na ye na dofo okay tamfo so ka ho sa na ewiase no etie eti sa eni boni bi ntimi hwe no ana say bibi boni bi antimi nti ahaban tumi wo okay sa ahaban no unimidi ana ana pempi di ahaban sa na ye tide mama fo kra bomb bai me pato ahaban ni de bebre ebi ti se nyenya kra no nyenya me pato nyenya okay eno kra ye ahaban asebio ube hu se ya ahemfofo no kra na se obi ko bedwum a yetimi de san haban ni bi etu ni ko no so ya powerful pa ana ya ni go ahemfo ni ko yes eno so ya ade a sebio ebo enipa ho ban yes e friend ni bone ho wow Bible okay na se sabre no edru se bia wo free ho no ko fi no gidi a sa ban bokro na e wo no ho no ayira na asese wadaro ma oh me pacho won say sa emprempre ni pa na etwa no ho asia no enu nti no mo de sa
ahaban ne man say na be protect no Okay. te dru ho na wokofie a me pa try metima aka say e be free ning Yes, abre no ana. yes e bo ne ho ban Okay. because baby na wo no omo dwene hu hunu say omo amatwa ne ho ahia nya obi ana say be ye na dofo atamfo so ka ho enu ti na omo de sa ahaban no bi hia ne kwan no me pa try so the na mini aba so they say herbalist me pa try na ko na do mo so the okay say who be nya say nka ye nam ko ayeko be abia ye fa ahaban kan ye ho pia na me pa try so ti obi hia obi bia ono so mpe oyi na obi so ye tia wana me pa try me enya say ahaba bambo ankasa na we say da sani bia wo ye okay baby a wo be ko say ye wadwumam wo say wo kra wo say wotimi hu obi da kopɛ na nipa ne ho ye wahi okay wotimi hu obi da ko na wafa ne ho normal nipa su eti sanso na obi su betimi hu da kopɛ okay na automatically unya ne hwe but wanya time bi de ma wadwuma wuwom wo hwe wo modern bo wo hwe said say bi so so because automatically unya ne hwe no wanya time de amount okay ebi a wo time a wonya de ma obi wa anye antike ahye bi a hu na wo kan de obeka ana wo dwene de obedwene wo tim na wo boy yes okay but obi wo ho no man say bi o obehu time no obeteki ahye so wow nanka prakopa no obi wa adwuma say bi wonya ne hwe so no wo wase pese say bi udi bla wanya no ye say bi enyu free side bla position na say empo no be free ho no abenya obu okwa wo you fra wonya but what was you free okay ja no peso yi fesa na ni pesutie okay ni patrimo ya din to that extent nipa wo se wo ye dasani bia wo asase so wo ye akra fofra wo ba foforo kra me susu se ka ban bod there etwasa dasani bia nya bi okay yes that ban bod there because wontimi into sunsum samu ntu e na nta asase so se wo fa wo ho adi da nya possible wow nipa etimu ya din nipa obia ne adwena se bi wo dwene e wo ni tirim wo de enko nipa obi foforo so so ana say de wo ne nam no so adwenko there's a bit me about say ebi kwase na Ghana for obo ma me akoso ase wedding na ye twa na ho ntoma na tade tim legal wise obi o bi enye ne de to be ba so obesai na yamanye sa beble wow beble obi wo ho ananka menka ne say obi wa adwumam ana so obi abi adwuma bi a wo atamfo me say atamfo ni bitimi bo pa na wa ba menka ne say waka obefa no otimi ye watamfo enipa wasoma ne so o mehwem repka wonipa ofa na wo ye adwuma ma o chenka serious o servant say me pesa me che servant say bi a company wo say company bi obi a wa bi adwuma obi so abi ne dey out the same adwuma no obi okwa na enye the same na so no wanya time bi ama ebi a wo pa akra wo hu say wo pe obi ne na wo timi suma wo bi ba wa blabom no wo behwe koka eti sa nipa o ma twa ne ho ahia o mu twa ne ho ntoma o mu yesem enye o mu nyina na do no obi kra betima abone aboka esu wo creative bi ama wo chese wanya ne mugidi aso na wo yesomafo wow okay now yen hwei ensem nso wo di actually kakra wo ho dia akoso a matiti bi afan every day ma me be du Ghana and client anu fiada komase enra enipa mpemmo a sebi ekohia ma me no eye nwanwa ebre wadwen na wonte ase so eye me nwanwa na meka ne se nyame na aye efise wiase no sebi the course no ne yete ye ne nyina sebi ye nipa eye ya eti nia esie no sebi eye nwanwa ne nyame soso na aye nya bone nti eye eye se esisa sa na be ama me ne kura sebi peduasa ni so anu wote wo hu nipa nyina ni na tears of joy like when susu se be happy eye tears of joy because when susu say the basis even kwa no nim say on beba be hia ne kwan kra na on expect sa it's a tears of joy na what na nyame teye yes amaba ya mo batitiro sa asem we say yes mo fa mo adwen say mo fi me bi then the sabati we ase the say BBC na wan fa bia ntu ho fo a say bi the abato ne be chen yes BBC now so what the be atu ho fo say there will be mistake obi aya say bi the ato no now so what the kakra atu ho fo say wo sati bia ni mu say bi no wager because nya obi na say bi obenya ne saa o obi wo ho a wo de ne betwa owuo so at say nti ne BBC ana
wo so de bi ato ho fo Okay. Then yentin si ahaban no mo what dey come here on say ahaban bi o eboa ebo nipa ho ban. E dey bi na ahaban tim ye de manipa. Ahaban ne de bebra san yare bibi te se bambo ne kura echi no me bambo no me de ahaban na bi e na me ye de ye bambo no e na ansa so a wo de ahaban ne be ka ho no me gi wudin eya wo kra din na ma yeso adwuma na mama wo bambo no so ewisu e na se wisu so eboa wo akwanya sa bebre mu te se de na me ka no wo ya wo mo obi de se ni pass me so nti na me bo me ho ban no na emom no wo ya wo si da se ni bi ase bi woni mabra bo ho bi obi o pesa mabra bo be koso obi o pesa me serie da ne mesu anytime bia me bobra na masabe si mechi obi wo ho a se bi wonim na wo tencha baka so oyekoshini but na ente sa wo bregu bia na ye fia pam bi wo ho na ye time bi ase bi obi time no so wo bu ani nua enti eno no wo ya wo mo obi din na mo wo ya se bi wa ya wie na so obi ni wunya ntokwa abrekwa won kana ka hunu se de wa wi so ne kra enhia wo adwuma mu wa wi so nipa wo ne wo adwuma obi afiri ho no obi pa wo ben ka hunu se de wo wi so na ni nipa no etimi creating tokwa abrekwa wo nya nipa ne hwe na etimi bubu obi guo etimi mo obi yare etimi mo obi wu denti atesa wo mo ni din na mo se nipa no try nkwa de twa se yi no wow yes nipa no try nkwa de se bi opeso wa yo bo ne de san bambo a wa ye nti no won fa ne hundi wow sana etie mo ni di ba ni so wo try na se wo beye na se obi abubu agu a e ma ne nya wo se de wa ye nti na nipa smes wo agu na se wono na wo ye ana se wono na ye wo ye koso no eti wuni akukuduro kwa me bambo ne enye wow yes o se ahaban na ye kekabom na ya ji wudin na ya je ni amuwa wisu ahaban ti bebia wo bia no de bia sani bi day out eti bebia wo bia no e ma ne house bia wo achi wuntimi mba na se bebia wo bia basane ama onsa aka na aside bimbo no so no ahaban ya niam bebre me hwe bia wo bi wa ha na me pacha ai me wo me ka se we ni edubna okay ememe dra me pacha eno ma me do se wada ma chemu ye na e wa kwa no hwe wada ma okay we say no ye ememe dra me mixing me pesa me bubu nro ni bebre but okay me wo kama kwati wom me wo kama be ma wada ma sabio me wo kama kwati wom me wo 20 ni wom me wo form research the media say okay ma mixing no bebre jane me pato we eboa masebi be ma waye mre wo mpem e di me mani nya o pa obi wo ho no masebi no obebe hiem kwa je se wo fa eduro ansa na watimi no obe hiem me pato we no eye he ba isan say eye bibiduro ni ti no we side effect bia eni ho say we na we ni so nya edura wo no obebe hiem na wo fa okay we no me cho how abesi awisu na obi wo ho no ma be ka se wo hu se kitab na ojo isa akọ nko a na ye de no mpacho de bi okay wo pe akọ wa wutimi de hye wo pe fanta wutimi de hye communion wine wutimi de hye wow me cho how wo besi aya na wo no abrekwa wo nyasa wo no obe kuhye mu nko a abrebia wo no obi okra na adwuma wo ye nti no na pomudin kra no e wo fom wo be no na sa wo no so na no oba kohia ma atimu se yes so afa bibi die na besesa wada oh se sa da na make no obi wo ho na wa ye mre wo mpem wono oba hye obi akra na se bi ohu oba no kra like one kantim kra ne ho besa na abrekwa wono oba ne ndai wata se ti we se no eboa bi odo no bros ntina ma akobasa na oh da bi obo na yare okay obo yare se wo do oba bros no nche se ohu oba na wo se wo bi bros ntina yo ma ye obo yare ya di ase bi edi ni na acha won so obo akro dwen se ye de wo ni nti entimi nko de bi nti sa okay edro we se do bia obe wi su bia aka wunya wi su ya ne sare be sa cho obo akro beto a adwuma se wonya ne ho time ne bre wi su se wunya ho time se ne wi su nya de na woto na ye cho ha wa besi aya no na sa wo ye ne sa pepepa ene also de tebi ada dance e beba wow yes wono ma sa wono oba da en che no pa cho betim na da che mpa ma ho asani ma wasa ne na da bi sa obi wo ho se
And you might you are now. This will be a bebre si esi enu ti na ya yes andro we say no enu ya cho how abesi aye no said the make na we ya enu eboa ma ho sisi ho so enu ya masesa wo ni padwam mi wo bi so wo ye dubina no ye re e de atadwe ka ho enu be mani mu aye mra no wi a sa eboa ma be mani mu ye de yes because obia oh me pa try me experience room pa let say na isikoye eja was for beto and adanse soba so enye wo say ya che adwuma ya che and nkrofo beto obi aso ni wa say bi wa beto a wa ka say afeli no unya beto na say de besi acho unya wisu pe wo fra ya na wuji adanse enye say bia me kasa bebre bai say unya wisu edro ne pe wo beti de say bi making ase aha mi wodu bina wo ho eno no ye twetwa na nketo kama eno wo fa no wo re na wo de atadwe aka ho na wo de make aka ho na no say do no so wo wi a me pacho wo be mamu aye mre boa ma wo be mamu ye den kama obi a ne be mamu aye mre ene yes ne ma ekoso ye wo hahama so aya yam de afra nkuto ene ne oil ene wo be ma ni swa obi wo ho no ma ye de wo no obi wo ho no ma bibi na esi amana basa etu ofel say wonya me pacho betima ye ho bibi pa and no say do na we so 1 week ma fro bisasa akosise and I say wa wo frɛ me de mu ayaba we so pɛ wa say 1 week pepepe wunya results be ma necessary yes be ma necessary and we so ne oil ne de fa so na wo de ni nkru ne so na se ni cream ne so fa so and wunya we so a sanya be ma ne tie bia twipie eya tete wunya we so na wo hwɛ sɛ de ne kase ne site na wo ye woka na wa stop na sa wuja ya ensa antwen me pacho de bi entwen ko sana etie na me wo kokoo so de wo ho bu akoko di ninya me wo kokoo de wo me wo de etwia na me wo de wo benonom eno so e wo ho no obu so infections ha no nti obu akwa infections tutu na ha no ma ekoso sa problem no wo no be hie ma na ne ho esa ne nina me pacho no so me wo infections de wo ho no me wo waist pain de obu akwa akwanto form omom wa akwanto biti bebe because of weather ni obu akwa na ne be ma cry sorry yes obu akwa because of weather ni na cause problem de bre at the mom wunya ebibidro ya making ya me pacho na se wunya wo ho time na wo wi so a be se wo bia nu ase bio watu anamo atobi ase bi wanu ne ho da wunya tonko adua se bi de tie bia wo bedi adanse na me pacho me free emema de nu so a me pacho award me wa award wo ho no mo so a eboa obi ase bi eye sunsum fem na ye honam fem obi wo ho no ma wakọ hospital ma ya ka chen se woni problem so awon wa tweye ma obi oso no ankasa nim ne ho yie ese ebia ne menses sesem ne ha no obi oso so anya ne menses ne ba alright bibia ba alright na emom no awon ne ba na emma me pacho wutu anamon na esunsum de mpo a ye giwudi na sanamon bi wona se wose ye tu fa sunsum de na ye tuwie na honam de so ye de aka no sane ye tie bia no awo na emfa huni ye saidi eno kwa de eye mani bresem obi ase bi wa pe bia che na nua bre wa try ya emfa no wo de wo betwa dra ne mentonchia se wo boa me na se mitime wo fa me ho fa me ba na se mpo mitime nyinse ya se me se wunya sajidie na ona meto sanchia na nsi me entia na medi wow ai de tie bia because na obi anso ni wa se bi wa beto ma edro ni bia e fa wo sem wa wo se bi oni ba ne bia 8 months ko da so te hono wow yes ye wondra ye de be memma wa bibidra be wi so ma papa yes akwa no kwa ne ho ye den obi so o ho a me ka so sumu fam so de no so obi o ho a wo wo a ya de bambo ma wo ebo ho ban a se bi obi wani bone kro ntimi me wo pono apese wo ba ma wo obi wo ha wonyem kra wontimi me wo eti no awo sam so ebo abebre chese yare no anasi nuro ne wo ho no eye bebre yes it was stroke de wo ho emfa ho ni yes a edi yes na ye wo chese pressure de wo ho ulcer chese ye wo nuro ni bebre
sanity. Wow. Ati ene ne se bibia wo bibi wo ne won hyeda nya ho adwuma na woni ho aban ya odisa. Me pa cho ebi wo de wo fra yes. Okay. Wo fra na ebi ni hono ma se bi Obeka me ka cho say oh ebi ni hono. Okay. Nyina ne se wo be frɛ. Na me number no wo fra na se bi wa nyame a. Me number ne no asa ye WhatsApp. Okay. Eti wo fra na wa nyame a wutimi ma me message on WhatsApp ba bia no. Me pa cho me ne wo be kasa. Anya bo number na ma ye ne wada. Me pa cho me number ne 0244 Okay. 15 37 84 and I say 0256 Okay. 44 62 16. Me WhatsApp number si amabubu. Email na your WhatsApp. Me pa try ti wo friend na we nyame a pa try ma na how. O say adwuma na ye busy. Obu okra na obefa say ko. Me show say my bread pa anya say. Obu okra na obefa say ko bɔ mpaye wo na adwuma ma no obi wo ho anu obie adwuma bi obi anasase opesa okoye so mpaye bɔ ma na na say koye so adwuma ma no eti ya na busy ne dɔɔso eti bi a wo frɛ me ba ko mienu menti ma afa me pa twa ma ne hawo wo ye voice message de forward up ma me say na tie bia no ana say abiri bia no pa twa me ne wo be kasa. Okay. Matia, tebusia sana tie na wo chi akwan sabi se be wo pese oba be hia o na wa o ye nioma ma no se mpa ko ba ma. Me pa twa ne de anya den. Okay. Sada me ka no me ye busy kakra fan ti abiri bia wo pese wo bebe bia me wo kuma ase. Okay. Wo frɛ me a mema wo direction na wa ba na so wo frɛ me na me wo ho no ma ebu akro beti ma frɛ kwa ma be di ono ne side kwa me malicious yes. Aha ti time bia wo pese wo ba bia no frɛ ana so ma me message a me pa twa me no be memo aba na se me no be kasa. Matia. Bona ba bi na afia. Me pa twa me number ne 0244 Okay. 15 37 84 and I say 0256 44 62 16. Okay. Matia Obapa, ye da se pa. Se wa eni da so. Abuja ti ye nua ba se wa ni da so sebi. Ni mfie nhye da nkwa ni mu. Ti bi a ore se o ye ya baba awanti. E bi na on hye da oduma nkoma no na dum bia obayamfo so. Na Solomon no na ho but ya Mr. David en wo. Igina ye no person esi ye. Ati me sure number na etwagu e wo screen so no. Fa na frɛ no. No se bibia ba e bɔkɔ. E bibia ya sunchi. Enso e de ama me da se o jebre na ohwɛ me din de kwabena wusu. Also one here by Grace TV kai say Obi to the Enterprise Kumasi South Central Junction and after Better Grace Financial Services. So me na bo echi dom any other team my djumedi ebro nyame nka ho abrepa me bishia. Obi aposo ketwa to na other one. Oh, they make a chat to an SSB. If we ask no we be make a me there and said the petri ya de sifan wo eti we ask na na hokwa eti e free enyeya ko obi a wunji bibi do ha na banbo no so obi wa osoro se wo be ya e bia e ya pam bia wodi wuti abehya ase an me pacho entesa aha eti sani e wo bi ti bi de se bi 10 cedi na se 5 kotokosu abo obi dua ma ne life se no dwane je okra ne okra nkwa ene wabusua eti banbo no wo ya ma wo no ye dwan age okra nkwa ye se ne ye kwa sorry Sunday de ho sha dum na se oh me say sorry no me say abaifo nyina mo bompa na abaifo ne mo na ebo wo bompa abaifo so bo no chimene wo ha yeah so bo no so wo bo eti pa na wo bo na mo be na wutu a se bi wo mpa na wo bo no benya so so ana se ehumuaye so atase eti wo ye banbo na wo ye nsaman ka wo saman wa brabo ho eti wo ye no so na wo ye ma wo ma wo ye ma wo kunu ana se wo yere because they be ameka se the fouls no ye nyawa de be fa wo baso ye de fa wo baso no ye nyawa de be fa wo kunu so eti wo ye no wakata wani aye se bi wo ma me kra na benya na se bi wo wasumdue na wo pe because ni patimu ye den wow Matia se woni da so that's yes ebusia ti brepa me behia ya menka ya kam bye bye perfume nyema ye dubu ye homa ye ho yesha na ne ya nije wo mu ne say perfumes na egu show ha no sa wo ba ne woni je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no binti ai ye ka tester na e chere say nya sale na aba beto no unim de we a na etie na aha package na ba wo hwe ti we amber glue we ho ti wo hwe ya ma unya na wo hwia na se wani je ho a na wafa ti ye niema ne de